Kad meni pacijent stigne u ambulantu, najčešće ga zanima kakva mu je masnoća. To on pozorno sluša. Mi se tada jednostavno dogovorimo, znači da je opasna masnoća ili LDL, low density lipoprotein, ona frakcija koja njega vitalno ugrožava, ali upravo ovo što sam rekla, u debelih i u osoba sa dijabetesom, bilo da je tip 1 ili 2, trigliceridi su zasebna dodatna komponenta koja povećava kardiovaskularni rizik. No, u svim studijama koje imaju procjenu kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta, HDL sam po sebi, znači ona dobra lipidna frakcija, je također bila izdvojena kao zasebni faktor rizika za nekakve fatalne kardiovaskularne događaje. Tako da mi pojašnjavamo, znači, što će činiti za dobar HDL, isto tako što će činiti za trigliceride. Znači, on ne smije jesti tijesto, brašnato, znači slatkiše, jer to podiže odnosno trigliceride, a unosom ribe, plave ribe, povisit ćemo HDL.